السلام عليكم. بونجور تو الموند. مهم حتى اللي ما عجبكمش المنظر راه الزواق ما عنديش معاه بزاف، ولكن هاد الوصفه خطيره ومتاكده غتعجبكم بزاف. Donc voilà, je sais que le décor n'est pas vraiment terrible, mais je vous assure, cette recette, c'est une réussite absolue. C'est un pur délice. Un cake au citron. Cake ou la gâteau بالحامض. مكوناته سهلة وبسيطة. Donc pour les ingrédients, c'est très simple. On prend 2 œufs, 150 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé et on va fouetter l'ensemble jusqu'à obtenir un mélange blanc mousseux qui va doubler de volume. أول حاجة غناخد 2 بيضات، غنزيد معاهم 150 غرام ديال السكر سنيدة، واحد الكيس ديال السكر فانيليا، وغادي نطرب هادشي مزيان حتى نحصل على واحد القوام كريمي بحال اللي كتشوفوه في الفيديو دابا، واللي غادي يتضاعف عفوا بطبيعه الحال الحجم ديالو. ملي نحصل على هذا القوام غناخد واحد الحامضه اولا ليمه ولا ليمونه اللي تكون كبيره، وغنحك القشور ديالها ولا البشور ديالها، و ميم طون غادي نعصر العصير ديالها. ضروري خص تكون حامضه كبيره، وغادي نعصر العصير ديالها ونضيفو لهاد الخليط. Donc ensuite, je vais prendre un gros citron, mais vraiment un gros citron. Je vais d'abord le zester dans le mélange. Ensuite, je vais le presser et je vais également récupérer le jus de ce citron. Je vais le mélanger à mon appareil, voilà, mon appareil préparé. Et je vais juste mélanger rapidement avant d'ajouter 150 g de beurre que j'ai préalablement fait fondre et que j'ai laissé refroidir. غادي نضيف ايضا واحد 150 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها وخليتها بردت، كانت تبرد على جنب، يعني ما درتهاش وهي هكاك سخونه. صافي كنخلط عاوتاني هادشي مزيان غير دغيا حيت المكونات ديجا مع سوائل غادي تخلطوا ليه في الساع. Donc en fait, je mélange rapidement au fouet électrique toujours, rapidement, parce que c'est des liquides, donc ils vont rapidement se mélanger au mélange. Et à la fin, je vais ajouter 150 g de farine tamisée et un sachet de levure chimique qui pèse en fait 7 grammes. في الأخير غادي نضيف 150 غرام ديال الدقيق اللي غربلته كيف كتلاحظوا، وغادي نضيف معهم واحد الكيس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام. هنا في هذه المرحله الاخيره غادي نخلط فقط بواحد الملعقه خشبيه او لا بسباتول اللي عندي. دونك pour cette dernière étape je vais juste mélanger avec une cuillère en bois ou une spatule. voilà. غناخد المول ديالي. المول انا هنا خديت مول ديال السيليكون، ولكن واخا هكا حيت ما بغيتش يخرج لي داك الديكور التحتاني فرشت له ورق الطبخ، تقدروا تستعملوا غير مول عادي دهنوه ورشوه بالدقيق. دونك ان فيت جو برونغ ان مول. المول ديالي انا هنا القطر ديالو 20 سنتيمتر، تقدروا تمشيو حتى ل 22 سنتيمتر، هي ما غاديش تجيكم في العلاوه بحال هكاك. دونك مون مول il fait 20 cm. Si vous optez pour un moule un peu plus grand, par exemple 22 cm, vous allez obtenir un gâteau mais pas de la même hauteur. Voilà, je vais mettre mon mélange dans un moule. S'il est en silicone, c'est ok. Sinon, vous le beurrez et le farinez. Ensuite, je vais le mettre à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 40 minutes à peu près. من بعد غادي نديرو يطيب في الفران مسخن على 160 درجة تقريبا واحد 40 دقيقة. يقدر يشد لكم اقل على حسب نوعيه الفرن. دونك الفرن دونك il vaut mieux vérifier en fait la cuisson. Peut-être que ça prendra un peu moins que 40 minutes. صافي كيف كتلاحظوا انا راه حمرته شويه من الفوق. الا ما بغيتوش تحمروه انا شعلت له الكريل فوق باش حمرته. الا ما بغيتوش تحمروه راه كيجي اللون ديالو اصفر، ولكن راه مذاق خطير. الناس اللي عزيز عليهم الحامض غادي يحمقكم هذا الكيك، جربوه ومتاكده غيعجبكم. وتفنوا ليا في الديكور. انا راه ما تفننتش في الديكور لان اصلا كلشي كان باغي طريف منه، دونك ما قدنيش الوقت باش نوجد له شي حاجه. صافي فقط قطعته هو كيف كتلاحظوا باقي سخون وكنقسم لهم. Donc en fait, moi je l'ai mis sous la grille pour qu'il soit un peu plus foncé de couleur en haut. Si vous voulez le laisser, il a une couleur jaunâtre en fait. Mais je vous assure, c'est un pur délice. Et puis bien sûr, décorez-le comme vous voulez. Moi j'ai juste mis un peu de sucre glace. J'avais pas le temps de trop le décorer. Tout le monde voulait une part.
et c'est super méga bon. D'ici là je vous dis à très bientôt. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير.